na ramoro chumena matagni ko ni rawon ni biba kamara tagi ke misa mapo ni ana ni sambulu bida na sero gori sana ni chumena kira na moro chumai tu na sele ni sambula oyo Mr. Ben kelapa nama kira ni biba mataka moni chikira moro buka mena ono kena liwa ena bula FM ambala Sambul binaka se koyongo na leka ni nonde tukutuku sa talata na matabele welevu melo toka na kisi kambete kikina o Mohammed Sahid Khan endo na doni bisnisi o Khan beitaki na nona baka utamai wai loa na wainganga ni biba matintaki kina nonda bonua ia na karua ni leone bonua mai Australia o Ethan Kai kambete kitelenga na kisi yongo e avandin dintaka na dhala mbete kikina ia ena kiana vadabari na rongo dini kisiongo e wareta ka uturang nila wa tusara rajasinge ni siang ni warutaka eni na ndobe mbitaki endua na iwandindina me waritaka ni abola indina na ya they can ena container ka tawanitu eloma na wainganga e swali ni kuwa na lilu ni mate ni tu o vorenge bani marama e sona kani bebuke kina tolu na kornibuli na primary mai lebuke o walau karauta ni walu sanga bulundul nandola na kena lebu e ala kisikoba na tulu na kurni bulungo ombani marama mereda se banga te wadaba na bebuke e ndondo linga kina na matani tu e nando telangana isul soli ka baruta na matani tu e boy labuta kina endo na ngoni salibuliba se na satellite telecommunication systems e na kurni bul na bisoto district ke na loboni primary ka tiko na kena iso boy labo na rua sanga bulundul nandola ratu sandingi tegivo ni kuwa e tulu na turanga waya o sabenada kamkamida ratu bile ame kiliraki ke anare chale merto torne tutu baibubu ni presidenti ni songo ba politiki na sodelpa e ba tule wataki mai na yabu ni ba bulewa ni songo na kena baidori na bendi taki si benitin na leoni songo e rending taki ke management board ke na boni matambo songo e nanga indingi tegitiko e na bula katumai era kerbe buso telanga ora tu nenga malalabu na presidente ni songo beira e sona levena e na buguni be bosse so e batauda membaleta na sipiga ni bosse lawa kabuna na non rabgadingui mai na kiana leven na palimenti kinangito ertu sato kina dorbo leven na Vodafone Flying Fijians kina norto kemba ka tongai bola oyana hotel na Auckland me rato na bagarota kirto kina sot ni burubura erto abatobule so na yaya ni bako koyango ka barota gitu en non to bonua ni kemba ni voto kanga e dio na singa me waidurikina na be ingali sumini wai erto na kinda baki na dorbo en mbongi ndai en Hampton Court Palace ni berra nirtu na tomana na nortu babarau en na buni sot ni burubura Maida bekeri na waleleka ni nondi tuku ni wading vinaka. Yoni borong tu mai na Radio Fiji 1 totoka tunan raki na ngona ni ko ni takini yoni nando ba tu mai nanda ngono go me do ben na ruwa na go binga rabi na singale ni ko ni sangula binaka oya wana kamana langi na makia na bi mataka mai na diwa ki na ruwa na bi singale bo mai na moni tikina borong buka na Radio Fiji 1 nando mai biti bo ngani bi ani anu